Sokunjalo ke weyingane zakwethu i-album kaMkhulekelo esiphumile esihloko sethi ngeke ngisole muntu isatholakala phela kuzo zonke izitolo zomculo. Kodwa ngaphambi bangikhuluma kakhulu ake ngithathe leli thuba ke nginibingelele phela ngimbuso sethi MTV ngithi nje masoqala ungenela kule channel sicela wenze kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle ukuthola wonke ama video azophuma la kule channel. Weyingane zakwethu ke i-album obokudala ibhekwe ngabomvu ikaMkhulekelo esihloko sethi cha ngeke ngisole muntu isiphumile. Le album ke iqukethe ke izingoma eziwu12 phakathi esingabala kuzona ethi i-ex yami lapho khona ke echa ekhala ke umfowethu phana ethi hayibo awubuye phela we-exam ngadlala phela udadewethu wayenginyondela pha kuwena. Kube sekuzoba khona ke ethi uMahlalela ethi sengizathatha ipeni phela ngibhalele eGoli ngoba phela sengihlele isikhathi eside sengizazinqoma uMahlalela ethi ngangithi cha ngithola ke impilo mhlambe ngizothola impilo engcono mangaba ngiqoma umuntu osebenzayo kanti angazi ukuthi phela ngiyaziphosa. Bese kuzoba khona ethi ke ngeke ngisole umuntu uthi hey kwafika umkhaya bephethe isibhamu bathi asambe sozama ngathi cha ngeke kuzokulunga webafethu ngoba ke nathi ke siyazi ukuthi ke la empilweni bafethu ke sifakelana ingcindezi okugcina okuholela ukuthi sizole egcineni. Kodwa ke lo mbhemu uthi cha mina hayi bafethu akakulungile akuniyenze into enenzayo sengamane ngiphile ngendlela engiphila ngayo maka ngisola